Ovo je ove godine 9. po redu Prizrenska letnja duhovna škola, koja okuplja studente sa različitih fakulteta, različitih univerziteta u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, okuplja studente koji studiraju i u inostranstvu ili žive u inostranstvu u našoj dijaspori i tako. Dakle, dolaze deca sa različitih interesovanja koji studiraju različite fakultete i ono što je njih ovde privuklo jeste naš program koji im omogućava da bolje upoznaju Kosovo i Metohiju, našu kulturno-istorijsku baštinu ovde, ali da kroz jedan neformalni vid obrazovanja steknu iskustvo i znanje o tome šta zapravo jeste autentičan život crkve, šta je autentično naše nacionalno duhovno i kulturno predanje i naravno da kroz taj jedan konkretan, ličan i potpuno neopisiv jedan susret sa Bogom, ali i sa svim ovim svetinjem ovde zapravo otkriju ko su oni sami, kakvoj civilizaciji pripadaju i šta je to što kao svoje to, kao što sam rekao, kulturno i duhovno predanje oni treba da upoznaju, da ga čuvaju i da ga prenose dalje.